Dromedarios, cabalos e camelos. Eses son algúns dos animais que se empregaron nos últimos anos para a tradicional cabalgata de Reis. E a poucos días para que se celebre o desfile, a Asociación Animalista Libera reclamou ao alcalde de Pontevedra que non contrate o uso de animais vivos. Unha petición coa que moitos están de acordo. Me parece totalmente de acuerdo, no me gusta que se utilicen animales, entonces bueno, estamos las personas que podemos hacer el mismo trabajo, así que bueno, me parece correcto. ¿Por qué no? Porque los animales son para que estén disfrutando de outras cosas. Sen embargo, outra parte da cidadanía entende que o uso destes animais é xa unha tradición e creen que sería un erro sustituílos por outras actividades. No creo que se debería cambiar. Otra cosa es que lo tuviesen, no sé, varios días, pues los circos, todo eso sí, pero una cabalgata de Reyes que dura 2 horas, no. Depende como si os animales son ben tratados, porque hai que retiralos, non hai por que retiralos, non? Temos a tendencia de pensar que os animales pensan e sinten como a nós, eu penso que non, temos sempre a manía de pensar que de humanizalos, non? Pero bueno, a ver, mentras non maltraten os animais, o mismo pasa que as persoas, mentras non maltraten as persoas, pues os animais igual, non? Pues no, la tradición manda que los Reyes Magos van en camello y creo que debería ser así. Tradición ou non, o certo que o Concello de Pontevedra aínda non se manifestou a esta petición e todo parece indicar que os animais volverán a percorrer as rúas da cidade acompañados das súas majestades.